Sky Cable TV Kenya, Beyond the Real. Murori wa Sky Cable TV Kenya ni thengio ni tondu woguo ukoretwo wi hamwe na ithue kuma riria tukorirwo o guku Sky Cable TV Kenya na ibindi iria ciothe ikoretwo kuo ni ukoretwo kirugama na ithue. Ngai wa mwe akurathime na gwike maundu mega. Ni ndirenda utengere mwena wa YouTube warikia gukinya kuu ngwiraga wega o ta wega ni subscribe warikia go subscribe na ukihunduke mwena uyu wa FB na warikia gukinya kuu ngwiraga ni like uto follow no tagire andu ingi uria kwahoteka ucoke ushare uria kwahoteka nigetha maundu mothe makorwo mesete sana. Umuthi ni muthenya uria tukurehagira bana na iguko umuthi na ni urakiona makiri smart muno ni mokire nigetha makigosha na mathathaiya mwathani ni tondu Ngai gutiri kindu kingi akoragwo akibatara muturire-ini wa mundu o tiga gucokerio ngatho na kugoshwo ni ciumbe iria eyumbeire nawe akorwo mitambo-ini na ni uratucheki sana ndenda uingire o kou mitambo-ini ukorwo ukigosha hamwe na ithue uthathaiye Ngai hamwe na ithue nigetha kiria giothe ukwiriragiria utuike wa gukigwatira ni tondu ndungata cia Ngai ciri guku kwa Sky Cable TV Kenya na ni ciukire nigetha igoshe hamwe nawe. Koguo uikare o mitambo-ini ni ngetwo Rose Praise na ndi guku kwa Sky Cable TV Kenya nginya riria iri handa thinasara ikara hau mitambo-ini na Ngai wa muone ukorwo agikurathima na gwike maundu mega. Ndenda tutwarwo imwe kwa imwe nigetha tuingire thiini wa worship na ni njui Ngai ni akumwika maundu mega. Haleluya. Wacha tumwabudu Bwana tukimwambia kwamba anastahili. Mwambie Bwana tuanze mbele zako tukiwa na heshima. Naja mbele zako nikiwa na heshima Bwana. Nikisema yale uyatendayo wewe ni mwema. Mwinulie Bwana sauti yako popote ulipomwambia Bwana iraga iniwagerere wewe mwega mahinda mothe wewe mwega abaradia kanwa gaku na thauti yaku ire Jesu ni mwega abaradia moko maku na iguru haria hothe ori wire Ngai ni mwega na niagirire kwa baradio. Hallelujah, we give you praise and honor, Lord, we worship you. Hallelujah. Naja mbele zako Mungu wangu ikiwa nazo heshima zote
bless your name, Lord. Thank you for this evening. Thank you for giving a chance to worship you, Lord. Asante kwa kutupa nafasi Bwana kuja mbele zako, kusema kwamba wewe watosha, kusema wewe wastahili, kusema hakuna kama wewe, kusema unatawala Bwana, unatamalaki mfalme. We give you praise, Lord. Bwana wa mabwana, ni wewe Alfa na Omega. Bwana wa mabwana, ni wewe Alfa na Omega. Hey, Bwana wa mabwana, ni wewe Alfa na
Bwana tunakuabudu kwa sababu tunakupenda. Jioni ya leo tunakusifu kwa sababu tunakupenda Bwana. Jioni ya leo tunaliinua jina lako kwa maana tunakupenda. Tumejua Bwana dhamana ya upendo wako kwetu. Umetulipia dhamana ya damu ya dhambi zetu msalabani. Umetulipia deni zetu Bwana msalabani. Umetulipia maskini wetu msalabani. Umetulipia Bwana shida zetu msalabani. Bwana wa majeshi, kwa mapigo yako tupokea uponyaji. Bwana wa majeshi, kwa kufa na kufufuka kwako Bwana tunapata uzima tele. Tuna sababu ya kukuabudu Bwana. Tuna sababu ya kulitukuza jina lako. Tuna sababu ya kuinua jina lako Bwana. Oh Bwana, kwa hali zote tuna sababu ya kukutukuza. In season and out of season you deserve to be praised. In season and out of season you deserve to be glorified. It is not about what we are going through, oh God. It is not about our situations. It is not about our circumstances. It is all about you, Lord, because you are glorified in every circumstances. You are glorified in every situation. You are glorified in every time, oh God. And therefore we exalt you. We bless you and we honor you. God, as you go on praising your name, tunaomba Bwana upokee utukufu, upokee sifa zetu. Uwepo wako na ushuke, uwe pamoja nasi. Na walio wagonjwa Bwana wapokee uponyaji. Walio chini Bwana wainuliwe. Wanaopitia mambo magumu Bwana upite nao na uwape ushindi. Wanaopitia kwenye ubonde wa uvuli wa mauti uhakikishe upo pamoja nao Bwana. Wote wanaotazama Bwana watajioni yale tunaposifu. Uwe ni usiku wa muujiza wao. Iwe ni jioni ya baraka yao. Iwe ni jioni ya kubadilishiwa hali. Iwe ni jioni ya kubadilishiwa maisha. Wapewe maisha mapya wanapotazama hizi sifa Bwana, kwa sababu yako maisha yao yasiwe vile yalivyokuwa tena. Kupitia hiki kipindi Bwana, watu wako wakabadilishiwe, maisha yao yakabadilike, yakabarikiwe, yakainuliwe katika jina la Yesu. We give you praise. We honor you. Asante Bwana kwa maana utatenda hayo Bwana, na itakuwa ni ushuhuda kwa wale watu watakaotazama Bwana, tukitukuza jina lako pamoja, na wapate baraka zao, wapate miujiza yao, na wapate Bwana ni siku yao ya kubadilishiwa maisha. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeshukuru na tumeliinua jina lako. Amen. Hallelujah. Ni wakati mwingine wa kumsifu Bwana. Ni ihinda rĩngĩ rĩa kũgoca Ngai, gũkũ Sky Cable tukĩra Ngai ũrĩa mwagĩrĩru. Hallelujah. Wĩthagathage harĩa hothe ũrĩ, wĩhe space ya kũina. Okorwo hena metha mbere yaku eheria, okorwo nĩ gĩtĩ kĩrĩa gĩothe gĩkĩkũgiria ũgoca hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ kiondoe, na ili tukamtukuze Bwana pamoja. Hallelujah. Tupigie Yesu makofi ya shangwe. Hallelujah. Yesu ni mwema. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Shangwe na vigeregere kwa Yesu. Baba,
Mighty
amenisamehe katika jina lake Yesu, amenisamehe, 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 amenisamehe Mwokozi, amenisamehe katika jina lake Yesu, amenisamehe katika jina lake Yesu, amenisamehe, amenipa nguvu, amenipa nguvu, amenipa nguvu Mwokozi, amenipa nguvu katika jina lake Yesu, amenipa nguvu katika jina lake Yesu, amenipa nguvu katika jina lake Yesu, amenipa nguvu katika jina lake Bwana, amenipa nguvu katika jina lake Yesu, amenipa nguvu katika jina lake Bwana, amenipa nguvu katika jina lake Bwana, amenipa nguvu, amenipa uwezo, amenipa uwezo, amenipa uwezo jamani, amenipa uwezo katika jina lake Yesu, amenipa
Hallelujah.
TV Kenya goko nä kuo tå rabrudika na andå aya marä mä tambo-inä na nä magåkorwo magä kå menyithia marä two mao tondå nä magä å kire gå gwa Sky Cable TV Kenya no matakwä rä te marä two mao nä ndä rona mä tambo-inä nä kå ingä rä two nä andå na nä marakä aria na makaappreciate wä ra å rä a må kä rutä te na må ndå å retwo Betty Mwas arauga rocked son of Fred. May the Lord God grant you with good health to worship him all the days of our life. Amen. Amodoreto maina fudi wa jeans arauga merela darasa well represented. Gaikola, God bless you. Damse mwale wa dongone dakuwa na metaboine sana. Gaikola gayakola adhime. Virginia Jerry bado ne dakuwa na metaboine. Na igaikola gayale arauge kola adhima hana. Wangare metamboine na nigaekwera God bless you sana Carlo Unique nedakwa na metamboine sana gaekwera gayakora thime maina wanyere anake arakiuga metamboine na nigaekwera gaiwa mwakora thime ireri wa Virginia wa dongo nedakwa na we metamboine sana gaekwera God bless you sana Virginia Jerry nedakwa na Pastor Grace Jenga nedakwa na we metamboine sana Muthogo moiro mwana Hyundai ne dakuona we metabaine sana Sky Karis wa Maria wa Korea mai mahio ona eno dakuona we metabaine sana Modoreto Grace Merera Korea Boston alakiuga asante sana worshipers kwa kumwabudu Mungu na kegosho ya nguvu wow amen. By the way turono ginya jaya bururi menya riu kuria turakena mtume Yohana ni ndakuona metabaine sana na ngakiuga Ngai wa mwakurathime Sami Kibiko ni ndakuona metabaine ya Sky Cable TV Kenya Pastor Bernard Graham ule metabaine sana na ni ndakuona Agnes Monique ni ndakuona metabaine sana na Ngai wa mwakurathime Bishop Kuma ni ndakuona metabaine ya Sky Cable TV Kenya modoretwo Ngai ate Coach Maina Manchester wa Roiro hey alauga onake Roiro Rainbow well presented metabaine Sky Cable TV Kenya na nigaekwira God bless you Pastor Jero nidakuona metabaine Sky Cable TV Tata Monica wa Kitengera nidakuona metabaine Mary Jack nidakuona we metabaine Sky Cable TV Kenya Sami Diamond nidakuona metabaine Geshamo Radio Prince nidakuona metabaine Sky Cable TV Kenya na nigake mwera Ngai wa mwamurathime ndingihota guthoma message icio ciothe Cash Brian Munyoro onake endani sana Coach Brian Munyoro ni ndakuona na ndiramenya mwena uriku tondu riu ritwa ndoria guku Kenya Ngai wa mwamurathime na mwike maundu oromega we wakorwo urugamite na ithuĩ kũu gwa Sky Cable TV Kenya nguhoyaga o wega ta wega ukaingira kuria YouTube kou akinya ngwiraga ni subscribe na wike kaundu kangi hau ga kuhinya kare gakengere nigetha hindi ciothe tuingira mitambo-ini ugagikorwo wi hamwe nasi ugakorwo wi hamwe na sisi yani ndenda andu aya makorwo magitugeithia na nyambe ndimucokeria ngatho muno ni tondu woguo moikorwo mugikinyia guku gwa Sky Cable TV Kenya na ni moruta wira mwega wa kugoca na Ngai wa mwamurathime na mwike maundu maceo ni undu wa gukorwo guku gwa Sky Cable TV Kenya ndende tukorwo tukimenya maritwa mao na haria tungimona na ni njui Ngai wa mwende gukorwo akimarathima amen akame kogegi red brother ari wakima andu gikunda twituhehu
Bwana asifiwe. Amen. Hari othe uranyona ndiragugeithia wi mwega. Muno. Nie nigukena umuthi. Ni undu wa kwikora handu ta haha. Ngai amurathime muno. Na ndirauga it is not a normal thing. It has taken the hand of God. Mwathani agocwo. Amen. Kwaria hari uri nyinditagwo Timothy munene makiria ndi muhonoku. Ni nyenda Kristo. Kana unojete Sanesh pianist. Na Ngai akurathime. Ni tukuthina mbere na kumenyana. Tuthina mbere na kugoca mithenya yothe tugoro twi haha. Ungitwenda gutuona no utukinyire nitukuhe contact uri ungitukinyira. Mwathani akurathime. Amen. Next. Mwathani agocwe. Amen. Mwathani agocwe. Amen. Vai marito makwa mbitagwo Mutugi. Mbitagwo Mutugi. Etagwo Mutugi. Kuma mwena wa Embu. No ndutaga wira guku Nairobi. Okay. Ni turagucokeria ngatho Ngai ngatho nundu wakwa twi vandu ava. Na gucokeria kinya Sky Cable TV Kenya. Nundu gutoba nafasi ino. Tuke kugoca Ngai vamwe na amwe. Mwathani ni amurathime muno. Ungithi bara YouTube ungiona Vic Mutugi no kongora vau tukinaraniria. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na nije tagwo Alex Mwangi and I'm so grateful to be here. Ndidacokeria Ngai ngatho. Undu mwe nguririkanaga ni ati he mwini wa rugi waugire atiriri ati kigoco ni irio cia Ngai. Riu hari uri ni njui uhunite Ngai tikirira ugathigina hari uri make sure thie na mbere taru by the way ndungihota guikara utekuria tondu gikara utekuria ni ugukua uguo gikara utekugoca Ngai mundu wana theine kaini gukua uguo nikio tukite hatu honie mundu cio wana theine hone makiria tuguthie tukimuhunagia Ngai amurathime. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na mimi naitwa Mwangi Esbon. Nimeokoka na mpenda Kristo. Nashukuru sana kwa wewe ambaye umechukua nafasi kututazama, kuimba pamoja nasi, kumshukuru Mungu pamoja nasi. Nashukuru sana, Mungu akubariki sana. Tena nashukuru Sky Cable TV kwa sababu isipokuwa ni Sky Cable TV Kenya, hatungekuwa tumesimama hapa siku ya leo. Yes. Haungekuwa pia unatuona mahali huko. Haungekuwa unabarikiwa. Na kama vile ndugu yetu amesema ya kwamba sifa ni chakula cha Mungu. Haleluya. Amen. Na akikula huwa anatubariki. Yes. Kwa hivyo naamini ya kwamba tumemulisha. Na sasa mbaraka zinaenda kuteremuka. Amen. Haleluya. Amen. Bwana wabariki sana na wainue. Amen. Ndamugeithia murori Mwathani arogocwo. Amen. Ritwa riakwa ni Joy Daniel ndi muhonoku Jesu ni Mwathani. Ningwenda gucokeria Ngai ngatho ni undu wa kuhe kahia kanya ga gukorwo ndi muoyo nigetha ndimugoce ndirigwa ndi haria hanjagiriire tondu ninyendete kugoca Ngai na kumuthathaia na kumwira uria e mwega. Njokerie ngatho Sky Cable TV ni gutuhe chance ino ya gwika undu uria ngoro cituciriragiria gwika o muthenya. Njokerie prayer Watchtower prayer movement ngatho ni tondu niyo tuketa nayo guku niyo tuhunjagia nayo niyo tuhuthathagia Ngai nayo na tucokerie ngatho Evangelist Mary Munene ni undu wa gutuhe space ino gutonyithania na andu a Sky Cable tugoka tukagoca Ngai hamwe. Ni thengio muno nawe mwiroreri ni gukiririria ugatwirorera tukigoca Ngai tukagoca Ngai hamwe tukamuthathaia akamukira ugoci nawe ukamurekera kirathimo. Ngai amoyo amurathime. Amen. Ndoka gukwira ni wega ndoka gukwira ni wagiriire. 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 Ndoka gukwira
kwĩra nĩwagĩrĩire. Nĩndĩrona nĩtũtigĩtie tũtagĩka tũnini nĩgetha tũhinge, na ndaigua wĩ mũimbi. Nĩ wega ngũhe gakanya gaka tondũ ndagĩka citũ nĩ itigarĩte tũnini nĩgetha tũkorwo tũgĩtiriha tabarĩra ya mũthenya. He mũndũ ũngĩ mũimbi haha? Nĩ wega mũno tũgakorwo tũgĩtambũra aini tondũ kando na kũgoca rĩ nĩ harĩ mũini binafsi. Ndũgĩkuhĩrĩria. Hallelujah. Eni wambe ũtwĩre ũrĩa ugaga na ũrĩa tũngĩkũnyita YouTube wĩtaga atĩa rĩu tũmaũndũ ta tũu. Okay, thengiũ mũno nĩ kanya kau. Niĩ ndĩtaga Joy Daniel. Ũngĩthiĩ YouTube nĩ search Joy Daniel nĩ ũgũkora rwĩmbo rwakwa rwa mbere rũinaga hau hatheru. Hau hatheru mũno nĩho baba ndathengerera. Tũhutĩrie. Hau hatheru, hatheru mũno, nĩho baba ndathengerera. Ndũkandĩ na nyota ya kwaria nawe, ndagũthaitha baba njĩtĩkĩrĩke. Ona nĩ nyonete rwĩmbo rũngĩ. Hallelujah, ũrĩ mũnene. Hallelujah, ũrĩ mũnene Jesũ. Ũnene waku ndũngĩthimĩka. Hallelujah, ũrĩ mũnene Jesũ. Hallelujah, ũrĩ mũnene. Hallelujah, ũrĩ mũnene Jesũ. Ũnene waku ndũngĩthimĩka. Hallelujah, ũrĩ mũnene Jesũ. Ũrĩ mũnene Jesũ. Ũrĩ mũnene Jesũ. Mawĩko maku nĩ manene. Ũrĩ mũnene Jesũ. Hallelujah, ũrĩ mũnene. Hallelujah, ũrĩ mũnene Jesũ. Ũnene waku ndũngĩthimĩka. Hallelujah, ũrĩ mũnene Jesũ. Ndĩna rũngĩ. Nĩnduĩte itua gũtũũra nawe Jesũ. Nĩnduĩte itua ngũtũũrĩre. Nĩnduĩte itua gũtũũra nawe Jesũ. Ndũranie nawe tene na tene. Na rũngĩ rwa kana rũrĩa rwĩ YouTube rũroiga atĩrĩrĩ atĩ gũtirĩ tawe. Makerubi maserafi makũinamagĩrĩra we mũtheru, makoya mathagu na igũrũ makanĩrĩra we mũtheru. We mũtheru, we mũtheru, we mũtheru, gũtirĩ tawe. Ndũiga baba, gũtirĩ tawe. Wow, ũkaĩta atĩa kũu? Ngeta Joy Daniel. Wathiĩ nĩ gũkora kinya mahoya hoete hau na ngathathaia Ngai na bado no heanĩte kiugo Amen. o kũu YouTube. Ona Facebook wathiĩ nĩ gũkora he page ngoragwo nayo ĩtagwo Joy Daniel Worship and Prayer Movement. Amen. Ũngĩthiĩ hau nĩ ũgũtũgũcemania nawe. Yes. Ona namba ya thimũ yakwa ĩ hau. Ũngĩkorwo ũkĩenda tũhoe hamwe nawe no tũhoe Ngai na igwe na kũhingĩria ihoya rĩaku na tũgoce Ngai hamwe. Ngai arokũrathima na hena ingĩ nyingĩ ciũkĩte ciĩ riko. Amen. He mũimbi mwingine ũka tũthaa tũu tũtũtũmĩre na waimbi. Nĩ wega gũtambũraga mũini witũ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Eni. Haleluya. Amen. Na mimi na furaha ya Bwana ndacokeria Ngai ngatho nĩgũkorwo nĩ amenyereire. Niona niĩ nĩ ndĩ YouTube ndĩtaga
Blessed Esbon na ndio muini mweru ciakwa ni ndi ciiriko ana amenya riu reke ciambe ihie no ni hariro mweru hiu riu tugukiria na Ngai wa moyo aturathime. Hallelujah, Amen. yes. Na tukiugaga atiriri tondu hinda riria ria kwendia CD riria thirire ona andu matituragia DVD riu ungienda kunyitirira muini mwethe YouTube kana nenda-ini cia ukinyaniria thie haria uguo subscribe YouTube okuhutia tu ndukurihio subscribe hau uguo uhinye gakengere na hĩndĩ ciothe muini ucio arĩrahe rwĩmbo rwerũ nĩ ũrĩruonaga na rĩrĩa warwĩrorera hau na ndagĩka ciaku 5 nake akona ciringi. Haleluya, koguo rĩu teng'era hau YouTube uhutie kanyamu kakengere kau ka Blessed Esbon usubscribe. Oho no usubscribe Sky Cable TV Kenya tondu ni uri tuonaga hau ona kigoco giki twaina hau no ho ri gikora. Haleluya, na koguo utunyitire na mwena ucio na mwathani akurathime muno. Riu tukuria riu nie njugaga atiriri ni ngatho njokagiria Ngai ni tondu ndamenyire kindu kiria Ngai yendaga no gucokerio ngatho. Ngai ndendaga mundu ona ti kuhoya muno ta gucokia ngatho. Kaundu kau Ngai agwikiire ona kare kanini atia ukacokeria Ngai ngatho ni undu wako tondu Ngai ni athoire mundu wa kunuguna mundu wa inegene. Andu aria manuguneire Musa makiuma Misiri matiakinyire Kanani no aria maumiriirie Ngai ni amakinyirie kuria mathiaga. Nikio nyinete ngoiga atiriri njokagiria Ngai ngatho ona riria maundu maritoha ni njuwi ni ari undu Ngai anjikire na ngikorwo nduronekana maitho na ngikorwo nduronekana maitho nimenyete maundu matatu Ngai witu atakenagio nimo. Wa mbere ni mundu wa manuguni na wa keri ni mundu kwimenaha na wa muico ni kwaga gucokia ngatho maundu macio Ngai witu ni athuire. Njokagiria Ngai ngatho ona riria maundu maritoha ni njuwi ni ari undu Ngai anjikire na ngikorwo nduronekana maitho. Thank you sana mwirori wa Sky Cable TV Kenya. Ndacokia ngatho inyu mugukoretwo muri hamwe na ithue kuma riria cikuhandite thaa 10 nginya thaa ici Thainasara handaka ndirenda gukwendithiria kahwa-ini kega nie ngetwo Rose the Praiser na njugaga I'm God's favorite material. God bless you. Amen. Bye bye.